Несколько лет назад Хамиль Кабирович, вот здесь драматург сидит, Хамиль Кабирович, он написал повесть «Иблис хан Мухлис». Это Мухлис и дьявол. Повесть назывался. Очень хорошая повесть, очень понравилась. Я ему сказал, давайте сделаем вместе драматургическую часть этой повести. Он сделал, и 2 года эта пьеса просто лежала и ставил. Вот решил со своими ребятами поставить спектакль. До этого у нас были только комедийные вещи. Вот в 4 курсе, вроде, не знаю, как получилось, так получилось. Пока сырое, я сразу скажу, на лето, уже когда будет диплом показывать комиссии, мы почистим, наверное, скорее всего, спектакль. Краткое содержание. Всегда у нас существует ангел и демон. Ангел и демон. Когда мы прогоняем ангела, а прогоняем мы всегда его, когда делаем то, что нельзя делать, остается демон. И демон начинает крутить с нами злую шутку. Вот об этом практически вещь, что, и во-вторых, нельзя родителям отпускать детей, независимо куда они ушли, надо все равно контролировать, потому что дети хотят самостоятельности. Да, я хотел самостоятельно, в 17 лет ушел из дома. Все хотели, наверное, быть самостоятельными. Но всегда надо их контролировать, потому что бесконтрольно они теряют своего ангела, и у них остается только демон. Ну что, начнем? Или подождем чуть-чуть? Ну, сначала бежит ее Шайдар вам вызвал. Сейчас она бежит. Ayda buldum senin işe. Tünü bugün işledim. Yorulip isen qaytqanman. Rişigine tübür üstünde. Tutturgu kirep tısqay tutturgu. Çırıga yürüm. Şöyle usta da
болса, өмір кесіп қалашақ түгелге. Қайда болдымсың мен кеше? Түні бойы не işledin? Қайда? Картошный салонда. Да, хәтерлим кебек. Тик не işledim мин анда? Кемнәр белән булдым? Гәр суқтың, үлән істедің, крупияларға бәйләндің. Сені қиыны башладылар. Башыңны шаптырап унитазға тығып қоймадылар. Да, искә төште. Алар миннән акча таләп иттеләр. Акча юк. Оттырдым. Шулай да исән калдым. Ишара, урышқа акча алғансың, вақытында төлемегенсің. Бандитлар сиңа счет ашқандар. Алған акчаңны вақытында төлеп бітірмәсәң, бар болған бурышыңны бай атаңнан түләтәчәкләр. Әти? Юк. Нәрсә? Үлем көтәм инде мине. Үләсе килер мин бит әле яшь, шундый яшь. 20-дә кемнең үләсе килер икән, тик кем? Кем миңа ярдәм итәр икән? Мин! Син? Кемсең син? Мин сине генә түгел, атаңны һәм анаңны да яхшы беләм. Син миңа рәхмәт итәргә килеш. Мин сине үлемдән коткарып калдым. Рәхмәт, конечно, тик кемсең син? Миңа ярдәм итәрлек берәр зат бармысың бу ташкалада? Юк бит, юк, шайтан алгыры, юк! Мин бар. Мин. Син? Кемсең син? Синең күптәнге дустың. Шакыр. Шундук килеп җитәр. Әгәр дә мин шушы котышыч хәлдән коткаручы табылса, җанымны шайтанга, иблискә, теләсә кемгә дә сатарга разый булыр. Куркыттың, әй! Кемсең син? Дустым, киңәшчең вә фикердәшең. Танымадым. Син бит кеше танырлык түгел. Карале. Кичә Аднаның кайсы көне иде ул? Җомга. Әйтмә! Әйтмә ул сүзне. Нәрсәгә? Мин эш гамәлләремне фақат сишәмбе көнне генә эшләргә ияләшкән. Нәрсәгә? Әйбәт көн ул, сишәмбе көн. Сишәмбе көнне бер пәйгамбәрне җәзалап үтергәннәр. Үлеп кытылсам әйбәтрәк тә буласы икән. Үлем кеше өчен нормаль халәт ул. Тууга ук үлүгә таба бара кеше. Кеше өчен бәхет ул үлем. Бәхет? Ни сөйлисең син? Да, шулай. Философия фәнен укыталармы сезгә? Укыталар. Да. Тик мин берни дә аңламыйм. Кирәге юк миңа ул фәннең. Аңлатам. Философияда ман дигән төшенчә бар. Немец сүзе. Да. Экзистенциализм юнәлешенең төп төшенчәсе. Кстати, Хайдегер дигән бер җүләр саткан адәм көткән аны. Шул адәмнең әйтүе буенча, кешеләр бу дөньяда бер төрле уйлый, бер төрле фикер йөртә, бер төрле гамәл кыла. Әнә шул ман халәтеннән кутылгач кына кеше үз-үзенә ышана башлый. Һәм бөтенләй башка кешегә әверелә. Кстати, синең случайга туры килә бу дускай. Белмим, аннан кытылып булмаш икән. Була, дускай. Була. Була? Да. Кая? Ничек? Бурышка акча биреп торасың әллә?
Zihan değil, öldürme işlesin. Edibe bulsana kaydarıp birini. No problem. Zihan var da. Şitten bir şeytan. Ne? Vuruşunu kaytarmasan da. Da? Da. Tek benim kışkınagına bir şartım var. Şah şeytan aldırır. Eligine sin. Nindişat. Halimde. Nindilesen nindişatına öldürüyoruz ayet nindişat. Eligine sin. Eğer de bana akşam bilen yerde mi düşü tabılsa, canını şeytanğa da birer geri zalim etti. Şulay mı? Nindişat. Hatırlayan. Ette. Allah. Cevap bir. Ettin mi yok mu? Benim ağızdan çıkan söz yakşam haram bu. Aldaşma yigit. Senin etkenini bütün halk, bütün kavan işitti. Etti mi? Kimsin sen? İblis. İblis? Da. Benim meselis. Bilem. Tukta, nişlepsin sen? İblis! Min meselis. Вот в чем вопрос, имя? Cevabı hadi. Her vakit mühlis bulgan jirde iblis, iblis bulgan jirde mühlis bular. Min bayan malayı, kim malayı? Nayan malay. Familia? Şeytanım. О, Tanıştığı Maydanov. Nerse meydanım. Riza mı benim şartıma? Belki anlatır da mı? Sen bana biraz ileride vakit versen gidiyken Min tüzümlü. Çünkü bilem üzüm. Kıttırmasınlar. Aşağıda olan gidip giderler. Aşağı. Ağlar gidip gitkenşi. Ahar sıkkan şarlattan. Шығып қашуың хайырлы. Ты чё? Жрать хотел? Нет, а чё? Гони давай. Бабки. 1000 баксов. Послушай сюда, урод. Если завтра не будет денег, то пеняй на себя. Понял? Чухнул?
Шайтанов! Шайтанов! Ты! Ты шайтанов! Мә, о! О! Син наркоман. Да, вакытлы. Наркоман вакытлыча була алмый. Наркоман ел психический ауру. Аны biz yerleştiremiz, biz! Şinne. Kayşandır sin kıyaşta yaptı fakirda yaşadın. Vay atan, ulum, student yılları ömürge bir güne kile. Rehatlenip kadrin bilip yaşadı. Seni kıyaş gibi yaptı fakirda yaşatıp kaldırdı. Lakin sen atanın fakirgani birgen akşaların tuzdırıp attın. Hem narkotikler kullandın. Hem ne şuşu şalama alaşıkta yaşap kaldın. Kıyaşın sündü. Sen karanlıda, hafalı tün içinde kaldın. Tün hem min hem tün. Da dostkay, tizden seni bu alaşıktan da kop çıkaracaklar. Çünkü senin mında da tülerge akşam bitti. Battın sen, vuruşka battın. Karale, Nerse? kumulda bir nerse şik tuldura biteli. Nerse? Senin bir yerinde kıyrık üzge şalana değil misin? İlegez şunday. Kıyrık tıra tübün elden esene tübüne. Başladı. Üç tamşı kal. Şart emelini götürüşün. Üç tamşı kan. Da. Üç tamşı kan değilsin değil mi? İyi. Bilmem, en iyiye bilmezken. Hırjana ştoli. Üç tamşı kan. İnstitutka ukarga kirgeç. Litr bilen de bilgen buldanısı. Niga bildin? Ne? Kan değilsen, üç gün okumuşsun raz. Mün tenke akşa bireler dva. Şu mün tenkege vinalı bir şeydik. Kan bilgenden sen bizim bilesin. Şok haller gitti, organizmini kiretirge kirek, itd. itp. Bir litr kan birgen için müntenki akşamı. Bu bit talak. Bu bit kışkırtık talak. Kan bit ol biz senli. Нишлисе. Или президенті шундай болғаш. Başladı. Қой аласың? Çık koyar. Ну, бармақтан мı әлде, венадан мı? Koyan tırıysın şundan. Ну, алайса бармақтан мына белге болды. Үш қан тамшы ішіп, вен кештеп тұрасың келмейді. Parmaktan tut parmaktan. Yok тұқтар, Мамақ, стерильный ма? Стерильный деп тұрған бұлар. Героин қодағанда бірде стерильный деп тұрмаған сындыр әлі. Bir бармағыңны. Я құда. Әлбе! Оның ісімін менің қоршыда етерсің болма. Кімнің? Оны! Оның! Ола құты бар. Şuna da tuzmazlar. Bir parmağını. Şutam şıklar. Болды жетті. Aya! Әлі işinin yartısı gına tamam. Тағы нәрсе алып шығардым енді. Yine şu tüzüsü var. Келешу. İki eksemplerde nişek deliysin şu ayağla. Әншәп ике. Onun birisi sinde, ikincisi minde kalaşa. Geçtin! Күштері. Yaz. Нәрселер жазайсың? Ne onun bilen yaz. Ne? Нәрсеге мамық жазып басым? Қанғаны. Да.
Үз каным белән үземә үлем карары язырга миссия совет Dur yaz! Тыңлыйм иптәш генерал. Min Мин Goyan oğlu Mühlis. Аян углы Мөхлис. Karşı yaktan zor sumada akşa alıp duru sebeple Зур суммада акча алып тору сәбәпле hem 3 gün retten onun fidakar hizmetinden faydalanı sebeple һәм 3 көн рәттән ничек? onun fidakar hizmetinden faydalanı sebeple Аның фидакар хезмәтеннән файдалану сәбәпле hem de ki bu dünyavi yaşayışımda һәм дә ки бу ничек? dünyavi yaşayışımda Дөньяви яшәешемдә beni fakirlikte düşürgen devlette мине фәкыйрьлеккә төшергән devlette дәүләттән beni dünyaya tutulgan ata anamla мине дөньяга тудырган ата-анамнан hem başka türlü izgiliklerden vazgeçip нишләргә? başka türlü izgiliklerden vazgeçip Башка төрле ваз кичеп İblis tuğan şeytanı кем? İblis tuğan şeytanı Ага, иблис туган шайтан. senin kılgan yakşı amellerini iste tutup Синең яхшы гамәлләреңне истә тотып, sana ömrün boyu hizmet ederge сиңа гомерем буе хезмәт итәргә, sen kuşkanlığına öterge ant iter син кушканны гына öterge ant iter ант итәм. yazdın mı? Яздым. İsinde tut hazır senin atan da anan da umi İblis anladın mı? Anladım. Oldu mu? Yok. Olmadı. Tege. Nesel o? Bular yaz. Şu kirişinin tüp kaidelerini ispatlav negisinden. Kaidelerini ispatlау негізінен Karşı yapmayan şartlarını kabul etü yüzünden. Karşı yapılan mesela Şartlarını kabul etü yüzünden. şartlarını kabul etü yüzünden Hem de sana iblis tuğan. hem de sina iblis tuğan Canımlı bir niyetinden. Canımlı bir niyetinden. canımla bir niyetinden Şu kilişuga kulunu koyar. şu kirişte kulumna koyar. Kulununa koy. İmzanını koy. İmza dip yazmanda divana. Podpis. Koydun mu? Koydum. İşeklik koydum. Maydanov. Min buna yazdım. Tınla. Min iblis. Mühlis efendinin kilişuğunu rastlap, ona 3 gün 3 tün retten hizmet edip, onun var bulgan iktisadi ve ahlaki ihtiyaçlarını öterge söz birip, ushbu kulumunu koyam. İblis. 3 gündən sonra nəsə bulasın? 3 gündən soň sen pulası bilen benim paramakta bulaşaksın. Ha min senin bilen nerse tileyim, şunu işleyelim. 3 gün. Bir gaz durmuşsun? Kubel ol. 3 gün. Yarım ömür. Yok indi. İleşular düzülgen kullar kuyulgan ilişinin birisi sende, ikincisi minde. Yarar. Yarar. Nima gitarga bak. Yanlışlı seferler sana, dostum. Sistem. Tanımadan bulup kılanma, satış yemin, Varvara, Fontanka'da kimle
Kıyıldı olsa. Kıyıldı. Yeterli kıyıldı. Men sana nerse dedim. Türgepini açma, sütme dedik. Aşağısın yok idi, uzun kayıp. Açtım şu kızı. Şunun bilen sen akmak kaptın, dili şunun bütün şartın bozgansa. Açtım şu. Evimde akşam uğruna ninedir etme şiddette kurda yıldırına korup kıyıldı. Para eli. Biri para indi. Mina. Şu ahmak hatınga. Şans. Şınlap eytem, bütün oşup qaramaz idi. Yerdə miydi? Yaxşı. Bilesin mi senin irin ne işin ağırı? Ne işin indi? Senin irin 10 yılga yakın narkotik sattı. Şehir narkotrafikinin başında durdu. Kişilerge köpme ziyan, köpme faciga getirdi. Yaratam şuntilarını, yaratam. Ama seni kurra olmayayım. Bu şul mu indi? Şu. Sat şunu. Kişilerge sat. Ahula kişilerine. Az bit bu. Az tügül ol ku. Kupmu satsan da elini paraşok kimim yaşa. Kıyma kıyma. Bu yula şortun buzmamın. Satamın. Фу, черт! Здравствуйте. Борис Раянович здесь живет? Шошында. Менің отасы болам Аян. А сіз кім боласыз? Ноян. Исемегіз? Евгений. Богач. Мен банкир болам. Белгілі yol yurtuna da бару мүмкіншілігі бар екен. Ә мен мына ойлап тұрдым да, ұлым Мұхлис жанына Петербургке қылдым. Мұхлис ауып отырғанды. Оқый. Лекцияларға келді. Юрий. Оқыйды. Евгений Баганович. Да. Ұлым үшін бір шығам. Ақылы назар етіп келмесін дейм. Соңғы ярты ел ішінде араларымыз бик нақ суынды. Siz meni anlayamaz. Onun da benden başka yakın kasis kişisi yok. Benim de ondan başka yakın kasis kişim yok.
Anası vafat şulayma. Koyamıyorum. Ulan Muhlis aytgandir endi. Tik yapmışsınız. Amanın, Yaş hatır algansız. Oğlumdan 5 yaş kelgan o'libman. Arifmakiya bilan Tailandga yo'l o'tirgach jibardim. Bilasizmi? Iye. Sizning xotininiz Gadile ise Siz narsa? Bu bit mümkün hal tugul. Ümit anı o'z qo'llarim bilan shirladim. Bu bit. siz o'limga ishonasizmi? Elek ishonmaydim, hozir yo'q. Boribizga da qo'shinda bo'lsa shunda ketasan. Tavışmak. Iye. Bu dunyoda ikki zo'r bir topishmoq bor. Bir sonning kishi o'zini qachon borib qaytilganini bilmaydi. Ham nechik bo'lashagini bilmaydi. Xotinim Odila turnasi shoirtozgina shulay berdi. Şayarttım. O'lim ol yashov degan so'z. Agarda kishi kunga birgina martaba bo'lsa-da o'lim turida o'liykan, demak u kishi. Demak u yashaydi. Felsefe kurmuş yine. Ölüm yakından tutup alsa bütünley başka türlü uydu başlasın. Eydik meselen sizden bulağız tiktimaldan buna sizge mıltık tanatsı. Yani meselen sizden utirgeç insan. Oğlum muhlismi? Ulağız, ulağız, Siz ulağız. narsa bo'lmadi hali. Siz hani ispişanlı zat tip uyluysizmi? Bilmayman. Ansini ayta olmayman. Tek shunisini yaxshi bilaman. Mening o'g'lim Muxlis bir qachonda onday zo'r jinayatga bormas. Tırmıştan da şoklar buğa buarlık. Atası ulu atasını öldürgen şoklar. Sizden ulağız Muxlis, yavuzluk dünyasında özünün birinci adımını yasarga ülgürdü indi. Sizden ulağız biləsizmi ki? Kim? Narkoman. Aman, Da narkoman. Narkomana kişi oturup bir yatırmayı. Onun baş mıyın şul ağı aşağı bitirgen bula. siz narsa bu mumkin hol tugul. Siz kim bo'lasiz o'zingiz? Yavuzluk ve yamanlık ilişkisi. Yo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Kildimmi? Keldim o'g'lim. Seni ko'rarga deb keldim. Ertaroq kelgaydim. Sizga o'ldirsin o'g'lim. So'nma qolmadim ekan. Otamni unutdim o'g'lim. Otamni o'sha kerak bo'lganlarini esga tushirasan. O'xsha? O'xsha bor. Qo'yan kelib. Ne kısatuva. Ha, сэкономил. Супермаркетта грузчик bo'lib ketdim. Akiyat söyleme oğlum.
Миңа барысын да сөйләделәр инде. Наркоман син, улым, наркоман. Сине бит хәтта танырлык та түгел. Мин дә сине танымыйм. Динле кеше бу. Аллам дисең, намаз укыйсың. Әйе, динле кеше булып киттем. Мин хәзер Аллаһның барлыгын таныйм. Ә син, юк, сине юлдан яздырганнар. Кайдан чыгып шундый нәтиҗә ясадым инде? Тегене тыңладыңмы? Ышанма син аңа, аның һәр сүзе ялган. Аны тыңламыйча да барысын да белеп торам, күреп торам бит мин. Шын шайтан чырай бит синдә, улым. Син үзеңә берәр мәртәбә булса да күзгедән күз салган булдымы? Булды, күп тапкыр. Шын битараф караш бит синдә. Кызганычка каршы шулай. Ярый, Уталды мине, ти. буласы булды инде, улым. Уталды. Берәр юлын табарбыз. Карале, улым. Теге Евгений Ваганович кем ул? Нинди Евгений? Монда мин килгәндә килеп керде. Шайтан. Шайтан белсен. Дөресен сөйлә, улым. Сине хәзер бары тик дөреслеккә генә коткарачак. Синнән берни дә яшергәнем юк, ти. Инанма. Минем дустым ул. Минем коткаручым ул. Коткаручым? Да. Мабу. Күрәзәче. Мин аңа бары тик аңа гына табынам. Үзендә шайтан чырае бит синең, улым. Үзләрендә иблис уты ялтырый бит сине. Аузу билләһи минә шайтани раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Oldu ciddi! Yok. Калыптым мин, улым. Ишек хәлләр. Син ярыйсы! Мине онытмадыңмы әле? Син ничек инде онытырга була? Гел сагынып искә алып торам. Ә син миңа ашыйсың. Мин бик сирәк мактыйм кешеләрне. Карале, бурычыңны кайтарыр вакыт җитә. Бурыч. Да. Бушка берни дә юк шулаймы? Нәрсә? Яманлык көтәм инде мине хәзер. Яманлык ул явызлык беләсең килсә, дөньяны хәрәкәткә китерүче көч. Шуңа күрә сугышларның тынганы юк. Ә сугыш булмаган булса, без кешеләргә башка төрле бәла-казалар китергән булыр идек. Чума, алкоголизм, Ай сүзеңне! Тупас сөйләшергә өйрәндең, дустым. Тупас. Хәер, хәтта әлеге халәтең белән син миңа күбрәк тә ашыйсың. Күккә очып менгән кош сыман һаман каядыр. Еракка омтыласың, үләсеңне белмисең. Моңа барысы да беләсеңме нәрсә сәбәп? Наркотик! Наркотик! Тиздән атан кайтып җитәр. Ул кайтышка өстәл әзерлә. Өстәл? Өстәл? Мә! Атан эчәсе сыйыкчага. Менә моны соң. Менә моны. Нәрсә бу? Зәмзәм суы. Зәмзәм суы?
Ау түгелдей. Ағу. Ағу. Син нәрсә? Минем бердән бер якын кешемне әтиемне агуга бөтерергә җыендыңмы? Син, дускай, син. Юк, без болай сөйләшмәгән идек. Договор дороже денег! Ничек сөйләштек без? Ничек килештек? Ярдәмемнән яхшы файдаландык бит. Хәзер синең чиррак. Ярдәм ит миңа! Бер ничек тә шушы агуны әтинең эчкән савытына сала алмыйм. Ул минем ышанычым, ул минем таянычым. Нәрсә? Яратасың шул хәтле атаңны? Да, Акча биргән өчен, ярдәм иткән өчен яратасың. юк минем әти булган өчен. Әйбәт мөнисең шул хәтле ата. Яхшылыктан башка яманлык кылганы булмады. Нишләп син шул кадәр аны яратмыйсыңдыр, аңламыйм. Атаң синең беләсең килсә бик кабахәт кеше. Ул синең әниеңне үтерде. Нәрсә? Юк. Бу мөмкин хәл түгел. Әти белән әни гомер буена тату яшәделәр. Әти гомер буе әни сүзеннән чыкмады. Атаң анаңа тугры була алмады. Ул аңа комачаулады. Яшәргә комачаулады. Юк! Минем әни бала тапканда үлде. Нигәшне тапканда? Синең әниң бала тапканда үлмәде. Ә менә шул баланы табып, атаң, явыз атаң, табибларны сатып алды һәм энекәшеңне дә, әниеңне дә үтертерде. Ничек? Агу белән бит авыз алды. Бу мөмкин түгел. Кая беләсез син барсында? Утыр. Утыр, утыр, утыр. Утыр! Әйдә бер эксперимент эшләп алабыз. Хәзер бу бүлмәгә иң беренче булып нәрсә керәчәк? Каян белим? Уйла, дускай, уйла. Башымны каттырма. Уйла. Кайса шулай дип кайтып керер инде. Атаң кайтканчы бу бүлмәгә шөпшә ашып керәчәк. Шөпшә? Эшеңне ахырына хәтле җиткер. Нинди яшәп? Күпме хата ясарга өлгердем. Кем? Кем? Хәлләрең ничек улым? Ярыйсы. Кәефләреңдә агарынып киткәнсең. Төне буе укыдым, конспект яздым. Сәфәрләр ничек узды? Пушкин уда лицеда булды. Пушкин урысча белгәнләр, арап турсаң бер дә урысча белеп түгел инде. Нәкъ африкан чырае. Мөселман булмаса, кара улым. Эчәргә берәр су юкмы? Өстәлдә. Нәрсә бу? Су. Нигә мондый сәер соғукта? Кибеттән согалып кергән идем.
paketi içinde şuna göre şu saat kazdım. Seyir. Sen göreyim oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Dilettim jiberdi biraz. Şol buldum eşi. Düşürdüm! Eşirdin atam isen. Bakın gitti! Ula ulusunu işige yok dövügür getirişiydi. Bu narsa ölümsüz böyle. Ölümsüz kişi bulamay bir gündüne ölümsüz. Şeytanlığına ölümsüz. Eğer de şu vakit içinde atam ölmezse özün yavup böyle. Vurdurma! Arasında işitip durdum oğlum. Senin için atam bilen şu işi aldım. Kaybettim bileti. Hakem. Ne bu kart? Ot. Ya ul yasin. Ot. Ot. İşteysen sen ulan. Ot. Молодец, Ускай, молодец! Bugün dinle bayram. Ve bu 12'de gençliği şırap şamış. Seni de almalı. Anne? Ve oğlum, Sen şınlakta benim annemi. ey oğlum, bu min senin en iyi. Sen? Sen misin? Ne buldu sana? Allah. Baba, sen şimdi salkın. Kabir salkınlığı. Ne buldu sen anne? Ey sen haklı oğlum. Yüreğim tuktağan, eşanım koydadır ışık gireyim. Min şeytan kurbanı. Nişik? Улғана жетті менің башыма. Энін туғаштан ул баланы менен тартып алырға тіледі. Мен моңа бүтін күшім білән қаршы тұрдым. Бір улан сенің наркоман құсыда шул юлдан китәшек дип курыкты. Бирешмәдем. Чөнки беләм, әгәр дә бала аның кулына эләккән булса, ул инде исән калмый. Менә кайда ята икән сыры? Менә нишен икән минем бик якыннан алган. Ул гына харап итте баламны. Бала да үлде. Атаң җирләгәндер дип уйлыйм. Әйәни? Күп сөйләргә вакытым юк улым. Сүзем шул сиңа. Котыл. Арын син шул иблис шайтаннан. Сине наркотикка этеп керткән явыз көч, ул иблис, ул шайтан. Айда иблис, шайтан, да явызлык, ялган, алдау. Котыл. Тик нишек әни, мин бик тә котыласым килә аңардан. Юлын табам, ирә чайым. Аны мин сиңа әйтә алмыйм. Атаң белә. Атаңа таян. Улым. Нинди сүз ул, әни? Нинди ул? Атаң белә. Атаңа таян. Әни, мин гаепле синең алдыңда ишетәсеңме? Әни, мин гаепле синең алдыңда, мин әни! Әни!
Bari dik duvağına girek Brazil. Min okuyabilirim, şoförüm. Okuyu bilmesen de oku. En muhimi o'zingni saqla. Lolo. Nişit motor itib biydim bitsin. Yengina shulay tupurib o'ta deb o'ylagan edim. Dik yanlışda. Sağınam seni Lolo. Men de seni Brazil. Gitmin sağınam. Seni degan tugul. Kırmızı dağlar. Turmushni senga da kengashim shu. Turmushning qadrin bilib yasha. Turmush kishi ishining eng zo'r puli. Lolo! 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 Ertesiyin. Senin oğlun muhlis? Yok. Benim oğlum. Nişek yok mu ne? Senin karşında basıp duram eti. Var idi benim oğlum. Ya hazır oluyor. Nişek yok eti mine bitmeyin. Mine senin karşında eti. Ben onu köngülümden sızıp attım. Terekini sızı taşa bulmuyor eti. Senin Allah'la diyaş. Аңларға неше егер да улы атасының ішімлігіне ауыл салса аңар өлім тілі мылтық таналта көтере оны мен бірінші аңлата алмаймын ұлым мен ғұмуман қазіргі ештеріне аңлай алмаймын ата-ана турында ойлау бітті бары тек олардың өзлеріне генә рахат болсын өзлеріне генә кайф болсын Шул кәйфегез сезне я алкоголизмға, я наркоманияға, я психопатияға алып барып жеткіреді инде. Аннан соң башланады инде біздің ата-аналардың проблемалары. Күні-түні балам деп сықырыға. Баласы үшін малын ғана түгел, хатта жанын да сатып берерге әзір бітпес ата-аналар. Тик ахырына бек көңілі бітмеш oldu, шунса қызғаныш. Я түрмә, я психушка, я зиратта үшаршын жері. Onu eti. Onunla el kişilerden birisini de ben kılmadım. Недер бұтайсың сені оған башымда қатырасың? Nişinin aptal iblis butadı şeytan. Onunla her kişinin yürek türünde iki nim var. Mine o nimde de var. Ақталма шарам қылмаға ішкендер бір ибриске арасықтырар қалайын деп. Жайлы бе, ансат. Onunla eti el kişilerden birisini de ben kılmadım. Әкем қылды. Benim ikinci yağım. Қайсы яғың? Şeytan yağım. Демек сен құжат мүгі? Yok. Yattı Аңардан құшылықта болмай ма? Yok kayda varsa barı bulaksın da tabaşa. 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 Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Бик нык сикерләгән нәрсәне улым. Сине өйгә алып кайтып төшкертергә кирәк. Yok, bulmuyordu. Kayda var bulasın, tabaşağı. Tabaşağı! Ишек. Minan'da köşkü zaten. Юристсыз килешү не действителен улым. Это yanlışıma şöyle. Бинауруа! Полная пьянщина, полная! Koyar benim mesele olsun ha. Bu meni qanot aldana! Yo'q, yegelik biznes aybat ketdi. U bergan parashatni sotib, boyida boshladim. Narsa! Qaynab topildi. Erim o'tira meni politsiya izlaydi. Xudoy seni kisatu yasagan. Kisatu? Mening kisatu. Yarlamışsın bu kaderden şüphelenirken. Tukta narkotik satımını. Anladın mı? Anladım. Etiga, dostum, uka ne gerek kişi? Kişi? Kişi değil bitti. Nişindak? İblisu. Çart! Çort? Da çart! Estağfirullah. Kimler yok bu dünyada? Vaqt kelib jetdi. Burashkani qaytarib atiyesh. Sen. Sevilmeyi istiyorum. Bu nagletten minişikte kutulalım. Qaya ketirsin ekan. Bir tatigash qutulu yo'q. Sen menga turmush tilading. Men senga shu turmushni berdim. Birime kafaya gittin. Oldin uylarga kerak edi. Nasıl kiyeşu deseyme? Kaynasın o kiyeşu kayna. Sen unuttun malla? O'z qo'lim bilan yozdim, o'z qo'lim bilan. Emin de yok. Borim senda izla. Yandırdım inan, yandırdım. Ah sen. Menda bor. Menda bor. İkinci eksemplari mendami. Mina'nı yazganda dik ağır haldeydim. Sen şunun bilen faydalandın. Sen. O Natalista rastlanmadı. Pikachu'na gitti. Pişakda, notariusda men o'zim. O'zim. Sen Natalius. Pikachu'da bağlısın. Yaxshi. Agar sen shuni talab etasan ekan, men senga haligi kelishuvni notariusda rastlabtirman. Rastlabtirman. Dik bilesin. Şunu tapkır bulsaydı. Senin de imanın mı tutuyorsun? Nisha gitti. Hayır. Nişe gittin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oğlum, Миңа бер юл кирәк, әти. nindi yol oğlum? Бу дөньяда явызлыкны җиңәр өчен нинди юлга басарга кирәк, әти? Нинди юл? Bu dünyada en ilahi güç oğlum iman. İman yoluna bas. İmanға gir oğlum. الله أكبر الله أكبر Сейчас вот